Ugogo woVimvane the Butterfly waqhubeka-ke wathandana nesigwili sakhe-ke lesi saphesheya. Simnikeza yonke imali emhlabeni, simmotoza. Ekuthandaneni kwabo-ke ugogo woVimvane the Butterfly ugcine engasayizwa le ndoda. Nje engasayizwa ngazo zonke indlela. Bebethi beqeda ashaya usikilidi wakhe. Cabanga incekazi yonke isishaya osikilidi-ke manje. Masiyayibiza indoda ithi khemani iza la. Izixake-ke bakithi indoda Nkosi yami incosukela khona. Awasuka-ke bakithi ugogo woVimvane-ke eseshintsha amadoda. Left, right and center, uyabhuka utholakala kuphi. Amadoda apowerful, amadoda anemali, amadoda athwele. Nje akasayizi into ekuthiwa indoda, ufila nje engathi indoda angaba nendoda ihora nehora eshintshanisa amadoda. Osisi bakaZulu uReloaded uxabana nosisi wakhe omdala uJackie M. Angisho niyamazi ukuthi uJackie M uthanda umndeni ngayo yonke inhliziyo yakhe, ngayo yonke impilo yakhe, angenzana noma yini for umndeni, uyalithanda igazi lakhe. uReloaded uyala ukuthi le ngane le bekumele siqede ngayo. Wena uyabuya uzoyiletha la, awazi le ngane le evil child, awuzazi yini ukukhohlakala kwale ngane, awuyazi ukuthi iphezulu kwani, ifuna ukuthi sizosithathela umcebo wethu sonke soZulu. Ngicela ukukutshela-ke avelane nje uVicky M athi akunangane igazi lethu leli. Njoba uma wayilahlekile izohlala nathi le ngane, sizoyinakekela kuze kube right uma wayo atholakale. Akunangane yabulawa la over my dead body. Sekusho udadewabo omdala-ke nje kucaca ukuthi kuyaxatshana endlini kuyaliwa. Kusenjalo kuvelane kungene uDoli ehambe eqhwayizela afike eyidlela usikilidi wakhe. Athi la yelani lana-ke mantombazana aZulu, ngizonikhumbuza ukuthi 21 days usuyasondela. Ngifuna ukuthi okwami kuhlale esandleni. Ngifuna ukuthi lamagolide wonke nawantshontsha niwalethela kumina, ngoba kwakumele ukuthi kube umina engitshontsha lo magolide nobabwenu. Ngeindaba zokukhohlala kababwenu-ke wawantshontsha namagolide nani. Ngiyawufuna wonke umcebo wenu. uDoli ukhuluma konke lokhu. uVimvane the Butterfly selivula amadlebe. Lithi kahle kwenzakalani? Sho ukuthi uma akantshontshwanga uDoli kanye neThofolax. Sho ukuthi uThofolax akantshontshiwe, ucashile la aqashe khona, wenza umsebenzi behind mina nomkhulu wami asibona ukuthi ubusy uyisitha sethu. Sho ukuthi uma untshontshe yiwona lamantombazana kaZulu. Sho ukuthi abonile usikhona imithi engimdlisa wona uma bafuna ukuthi umambo detoxa abuyele uyingqondo. Engathi kuzomela ngispeed up-ke iprocess. Cabanga lona uVimvane the Butterfly. Ngitshele ugogo wami le ngimjikile ngamenza uMqwayizi. Sisheshe sigadle kungaze silahlekelwe imali esandleni. uDoli wathi meqeda ukukhuluma waphendula kuReloaded wathi usuqedile Doli? Lalela lana-ke munu, blood or no blood, thina sinendaba nawe. Wena wasishiya sibancane wangasikhulisa, ubaba wasitshela ukuthi ufile. Lalela lana-ke ntombo, namhlanje mufike endlini uzothola umlayezo wakho ukulindile kuma-emails wakho. And ngicela ukukutshela-ke into eyodwa-ke munu, ukuthi muqeda ukuthola lo myalezo ungaphindi uthi kifi la kuthina, because thina sokukhomba sobani, sokukhomba imhlola, sokungcwaba uphila. Ngicela ukukutshela phela ubekathembeni uReloaded, bekathemba ukuthi phela uJackie M usisi wabo wahamba wayogubha ithuna la. Lelithuna kade bazi ukuthi ithuna elangcwatshwa uma wabo ngoba bazi ukuthi uma wabo ushonile. Sho ukuthi baba curious mangabe sebethola ukuthi uma wabo uyaphila. Sho ukuthi uVicky M wathi mangabe gubhe ethuneni wathola ukuthi ubaba wakhe bekangcwaba i-information ebaluleke kakhulu engathatha uma wabo uDoli imvalele ejele, udilika jele, engamqhatha nje ney'nkunzi malanga zeyigebengu ezingamqeda nje igama lakhe li-blacklist emhlabeni lingabi khona. Ngicela ukukutshela ukuthi wathi mangabe ehamba-ke uDoli esehambile, yasala-ke uVimvane the Butterfly, lengane the evil child, yacela umamkhulu wayo. Mamkhulu, isho kuVicky M, ngizocela badla mamkhulu ukuthi ngihambe mina ngiyohlala nogogo
ngoba ngiyabona ukuthi le khani ney'nkinga naku senihlaselo umuntu lana unitshela indaba zo-21 days. Ngicela ukuthi ngihambe kohlala nogogo. Ugogo ma uyayisontela ugogo, kuzoba mnandi, ngizoba right, ngizoba safe, size sithole uma abuye ekhaya. Mamkhulu ngiphatha kabuhlungu indaba yokuthi mina ngisana ma. Angisho uVicky M uyawuthanda umndeni. Yabona le evil child yena akayibona u-evil bayo. Athi hayi mntanami uqinisile-ke, amdedeleke ukuthi ahambe ayohlala nogogo wakhe, azamdrive amnyise kagogo wakhe. Ugogo wakhe ubani? Ilo Mqwayizi lo osindisiwe. Shukuthi imithi yovemvane the butterfly le eyenza ukuthi ugogo abe umqwayizi yenza ukuthi ugogo nje alangazelele ukungcola, alangazelele zonke izinto ezimbi, alangazelele nje ukwenza into ezibhedayo. Seliyamtshela kuvemvane the butterfly ugogo, lalela lana gogo. Uyazi ukuthi njengoba mina ngibhizi ngifuna ukutshontsha umcebo wakoZulu mina nomkhulu wami uMtsetserebhana. Sinenkinga eyodwa-ke manje ukuthi uma bamthumbile osisi bakaZulu, bamthatha bamfihla ngoba bazi ukuthi sifuna ukusebenzisa uma ukuthi athole ukuthi umcebo ukuphi, njengoba uma esebenzisa itechnology ekwazi ukuresearch into eziningi. So ukuze bamrelease osisi bakaZulu uma wami, kuzomela mina ngifake ukufa kwami. Gogo ngithembe wena uzongitholela isidumbu esifresh esingangami ngomzimba. Mase usenza ubuso, uhamba uyosikisa ubuso obufana nobami. Kulezi zinto zakhona zama-silicone ukuthi umuntu ungabonakala ukuthi akusiyena. Bufane ncamashi nobami. Le ngane ifane nami ncamashi. Ngingcwatshwe. Before ngcwatshe bazofuna ukuthi ba-release uma wami la bamcashise khona ngoba bazobe bazi ukuthi ubungozi abusekho, ngoba bayazi ukuthi umina engidrug uma wami ngimphuzisa imithi yami, masuma wami ngiyamhypnotize. Hake bavumelane-ke nogogo wakhe-ke lo oMqwayizi oSindisiwe ukuthi hayi mntanami lelo plani lelo lishentshweni. Ngicela ukukutshela ukuthi ugogo walo uvemvane the butterfly wengahayizi ekhala ukuthi ushone lo mzukulu ekhala bakithi. Ngicela ukukutshela kwayikona-ke lokuhlala kwakhe ekhalela umzukulu wakhe bebuya ajombeke kusaziliwe kanjalo kusanamakhandlela nani ajomba ayele emadodeni akhe ngoba phela amadoda impela bekabulewe ngawo, bekawathanda amadoda. Ugogo wovemvane the butterfly. Lapho-ke unana okuyena uma wovemvane the butterfly la abamcashise khona, unana umzimba uyancinza ngathi umuntu odedla ama-drugs, mangaba ama-drugs esephuma nje ngathi ukwi-rehab thizeni. Kodwa unana simbone sehlele ethuli, uyacabanga kusho ukuthi ingqondo isiyabuya kancane. Uyacabanga unana usibe kwenzakalani kumina zonke le zinsuku lesi sonke lesikhathi. Acabanga hlanganisa u1 no1, sibona unana ediniwe ebona ukuthi sho ukuthi ingane yakhe bikhona into emfakela yona. Isiprofetho sokuthi yena uyozala an evil child sho ukuthi besiyiqiniso ngoba useyabona ukuthi zonke lezi zinto azenzile against ifamily yakubo, yena ifamily angayifela ngisho nokuyifela indlela ayithanda ngayo. Usebuka zonke lezi zinto azenzile ukusho ukuthi lengane le ibimdlisile ngamadimoni akubo uMtsetserebhana imhypnotize. Hey unana udiniwe, simbona udiniwe. Ngale osisi bakaZulu bayakhuluma uQueen H ukhuluma naye ku-reloaded. Yazi mina lento leyo ukuthi le ngane ishonile angikholelwa, kusho reloaded etshena uQueen H. Angiboni mina ukuthi le ngane le ishonile. Athi uQueen H nami ngeke ngayicabanga lonto leyo. Sho ukuthi bafuna ukuthi sidedele unana khona le ngane le izoqhubeka neplan layo. Ngicela ukukutshela bayibrainstorme uQueen H bano-reloaded le ndaba kuze kufikelele esinqumweni sokuthi uThofolax akayicheckisise le ndaba, akayibhekisise. Angisho niyakhumbula ukuthi uMtsetserebhana kanye naye uMqwayizi oSindisiwe ngenkathi besasebenzisana nosisi bakaZulu bekade benama-chip lawa ezandleni abawafakile egazini ukuthi osisi bakaZulu bakhona ukuba relocate, bakhona ukuba locate ukuthi bakuphi, bakhona nokuthi bafike bazobasiza whenever besenkingeni. So uThofolax ulandela ama-location ahanjwa uMqwayizi oSindisiwe kanye naye umkhulu wengane kuMtsetserebhana. uMqwayizi oSindisiwe phela uyena kugogo wengane. Ngicela ukukutshela i-location yalabantu njalo bekade ihlezi iya kwenye indawo esekudeni njalo everyday, mase kuthi ebusuku bayabuyela emzini wabo. Hayike uThofolax mase yayiplana-ke kahle lento, bayiplane nosisi babo ukuthi bazohamba uMqwayizi oSindisiwe banomtsetserebhana bagoduke
masebona bayasala babulale lengane ebusuku. Lapho nonana-ke sebemdedelile-ke but bamdedele ngasese abakamvezi emphakathini, kanti nonana uyasho ukuthi ngiyayizala impela ukuyizala lengane kodwa idimoni, ngisho ngathi ningayibulali kodwa ngeke ize isisize ngalutho ukuyigcina kwethu, iyogcina izidlile lengane iyasipheka. Ngicela ukukutshela bekunani ohamba phambili athi ngifuna ukuyigenca mina ngembazo, ngenze sure ukuthi ngiyalihlahlela igazi ikhanda layo, ngibone ukuthi ife ngempela ngoba ngikukuthembe lokwedimoni inyana. Osisi bakaZulu sebesethile kahle into zabo, babona ukuthi uMtsetserebhana kanye naye ugogo phela lo okuyena uMqwayizi oSindisiwe sebeyasuka-ke laphayana ovemvaneni the butterfly, sebephindela emuva emzini wabo ukuze phela kungasolisi ukuthi abasalale endlini because kwaziwa ukuthi kushoniwe kuloya muzi. Ngicela ukukutshela-ke ukuthi osisi bakaZulu bawuboneke lo muzi lekuhlala khona uvemvane the butterfly, umuzi othusayo, ngeke usho ukuthi kuhlala ingane encane. Lokho kuvemvane the butterfly kukhona lapha endlini kugoqoza iy'mbiza zako, iy'mbiza zako okunama-scalp, ngazi ama-scalp amakhanda obani lokya, kuyagxabhisa, kuyashunqa lapha endlini, kuhuba ingoma yabo oMtsetserebhana, oMadabula amafu. Kubhizi nje kucula ihubo, kuyashunqa endlini, uyakubona ukuthi kubhizi, kuyasebenza kwingane, kuyamemeza nina oMtsetserebhana enanginikeza lamandla, ngifuna ukubagojela osisi bakaZulu, ngithi umcebo wabo owami, umcebo wabo oMtsetserebhana. Ngicela ukukutshela-ke bagadla-ke onana, bagadla osisi bakaZulu kusathandaza lokhu okwenganyana uvemvane the butterfly, bakuhlahlela bakushiya kuyingcucu. Babuya-ke onana bamba bohlala emakhandleleni behayiza, awu kodwa Nkosi yami ngengane yami, ingane yami isingazidlule kancane kanje, incane kanje emhlabeni. Cabanga bakhalela phela lesiya sidumbu esiyifake, kanti bona bayazi ukuthi isidumbu basihlakazile bashiya laphaya ngemuva. Ngicela ukukutshela ukuthi oMtsetserebhana the following day bese bekhala okwangempela-ke bona, sebeyiginqa phansi, sebedlulelwe ngempela-ke emhlabeni. Osisi bakaZulu-ke bakhona ukuthi umcebo wabo bawusave kanjalo, baqhubeka-ke nempilo yabo bebheke phambili. Sebeshayile isipikili, bashayelela kuDoli, uDoli benento abazombamba ngayo impilo yabo yonke ukuthi uDoli angaphinde abalontunji abasabise or afuna umcebo wabo or afuna ukuthi abahlasele. Phela kanjalo-ke indaba yethu, mhlampe if inkosi ivuma siyolala iboneneke ku season 3, kodwa ngithembisi lutho mangabe kuvuma inkosi. Okwamanje-ke ngicela ukuthi nihambe niyosifollowisha to all social media platforms, on Facebook Buzz SA, YouTube Buzz SA, mase kuthi ku-TikTok naku Instagram Buzz_SA. Iyolala iboneneke mndeni omuhle, siyanithanda kakhulu.